umekaa hapo. Hii ni soft life gani unataka tu kwa jasho ya wengine? Nataka ujue iko wanaume ukiwakula ni kama Ukristo yao kidogo inarudi. Kwa sababu hata yeye wakati anakukula ana Ukristo. Lakini in the event utachomoka ni kama anakuwa na Ukristo kidogo, anasema ni sawa, wacha achomoke, kitampata mbele. Iko mwanaume hawezi entertain hiyo ujinga. Mtakufa wote pamoja. So ukikula vya wenyewe, kula ukijua iko na consequences. Again I repeat, I'm not speaking about that girl, I'm speaking to you. Ukijua unakula vya wenyewe, particularly vya mume wa mtu, na mke wake yako mahali anasumbuka, analia watoto wake, analia chakula, ametelekezwa, mume anakimbia na ndogo ndogo hapa ingine yenye inahubiri, itakufikia.